Сергех среде күн рүй боларын күрдік, гедер обыянын лақтағарыта үлетін сағалыр, үті күннен күнді көрәчілер бет. Бұл күндерге бары білер бит күрдік, республика бет Элдархана анал ететегер. Сақабыт сірі салғы сайдар сүрін тосқолларын үйді, ағын әрәр сылға ұтылы бұд үлелер түміктерін кәпсәті, онына үйнер сылы оғы сасылынан білдірді. Чақчы даробия түрді ұңқыла кейі даробията бұл оғы сағығар олық сүйер, ұңқыланны ұрылар. Ол ең оғы даробиятын чағығар бір кәлем дірің сетімнәқ өлетәрілдері қаз бірді бітігер олы сұлықан солталақ болуға. Онан бүгін бейге даробия қарыста бұлғар 2-ші сүрбе үз сыл төміктері, сетихейлер, сүрін қайсықаларынан медицина бұд салғы қайдақ сайдан егейден тұлы көпістеяқ бет, студия бұд ұлжеттара өрей боларын күрдік, үнқалатта қанялылар, бірастар болалар. Студия нөмерін санатабын, ағыз 914-279, сүрбекке 612, өрей боларын күрдік, бейеқа сүрен кәлеқтен сөп, ғаланан құрейдіқ бұд. Онан бейінен бірге боларған ғырауын. Главных задач укрепления задач в плане медицины, культуры, здорового образа жизни в республике у нас объявлено десятилетие здоровья. Первейшая задача – это доступность медицины для каждого якутянина. За последние 5 лет в районах республики у нас построено 65 ФАПов и врачебных амбулаторий. Отремонтировано 124 медучреждения. Больницы получили 228 новых автомобилей, в том числе 89 машин скорой помощи. Строятся крупные объекты здравоохранения в районных центрах. В эти дни завершится строительство в первой очереди больничного комплекса в Вилюйске, продолжится строительство центральных больниц в Татте, в Чурапче, в Усмае, в Моме. В 2023 году начнут строиться поликлиники в Амге, лечебные корпуса в Вилюйске, Намцах, Нюрбе, больничные комплексы в Мае и Сангаре. Студиям бастықы ұлжетін бәлхендеребен Дмитрий Дмитриевич Сергин, Саха Республикетін Дұровитан Қарыстабылы министерін бастықы салбия açты. Өте күннен, Дмитрий Дмитриевич? Өте күннен. Дете Илдархан бары бұтын ерітін ұлыс жапчы сұрықтары тұрырды. Олар әрі жапчыки болу соға дебіті. Олар әрі бұл кәлінге сылларға алылы бұд тетім, жаныр, жүккөр, салғанықтақ деді. Әхей бұл жа Дұробия Қарыстауылы министерсветінің хинен сыл түмігінен тоқ түміктері бәләді әдігеді. Әсебедді күнінен бігеге Дұробия Қарыстауылы министерсветі бұл кәмек үстәқті күлелі әміт показатель бұт әме ұтыпсан тұрар. Білерге күрдік бігеға бұл Дұробия Қарыстауылығар определенный показатели балдар. Оны бігеге тердек тұстақ бұд. Оны бұра демография бұд бұл кәме автобуста, оны сүрәқ, оны онкология, тымырырыттан өлүйеме ақсан ақчан тұрар. Анын туран болғаны қолыбыра медицинская организациялар туғынан кәпсәтіққа басты күнімердәқ республиканская балығавыт перинатальный центра, он бастың, Россия дүнін он бастың медицинская организациялар истергер кейді, олаты те бігеге акушер гинекологтар бұд, неонатологтар бұд, әме бұсылғы күстәқті күләдәнлер показателерін олыс шөйдік түміктәділер. Анын туран болған кен туттар кардиологический центр бұтығар бұсылғам. Әме саңа үрдік тағымнақ высокотехнологический медицина өңітуер операциялар әме кейділер. Күрдік сүрәққа, оны тымырға әме сүрдәқ ғырақан операциялары оңырыр болдылар. Қолы бұрын бұл районлардан, оны чугас аннағар атын регионтан кәлін операция элементеме жонлар әме бағылыр. Анын тұран қолы бұра 2 нөмердәқ республиканская балыға тұғылан кәпсір болдақ, онына ме мейіге, онына мейіге ғырыларығар әме тымырға әме высокотехнологический операциялар оңыры болдылар, онына эндопротезирование өңітугер операциялар әме ақсан өрдәді. Анын тұран телемедицинская консультация, эти балығалар бұты республиканское учреждениялар бұты телемедицинская консультация тақсан әме өрдәді. Қолыбыра бігеге кейін балығалар бұт районлар үрдік тағымнақ специалисттер, кардиологтар, неврологтар, онкологтардан консультациялар напрямуйлар қақтанылар. Антон уапсайынан кәпсәті қабу тоғы еті балығалары кәпсәтімден. Тоғы ден қолыбыра уапсайғыры қақтары ұллаққа әтті он бірігіна атын қораққатын дойдуға барбаққалар ұжа бігеге сақавыт серегер әмтінер қақтанылар ден.
Теме үддік сети хидяны. Оннук посерин сал боллади. Туту табу билден турар олус балысқан үле тухта болар боллади бетте. Быйыл ханны биектер ла кийдилер. Оната салгы туту ханна барыгай. То билерге курдук бу дойдубут президента Владимир Владимирович Путин бу аспыкка таттылыгырда тох поликлиникалар ян турар. Таттылыгына доктор олус үрдүлер. Тонна балан быгытнан бу хылга бияха момага чурапчыга эмие саңа больничный комплекстер керектактар. Осынын бу хылга осыны такка олох элбэх үле барды тутует түгер. Олабара 11 фельдшерско-акушерский пункт тулунна түет врачебная амбулатория тутулунна. Этинник пекедле бу бүтәһик бу үстүет сылга этини тутулар хуктарат. Хуктарат олин эти улахан сайды диханыбыт. Конечно, эти тутулар беге президент Владимир Владимирович Путин, онна Ильдар Хаммат, Арсений Сергеевич Николаев күрдүк күстә хүләләрен бу сыллага түмүгә булар буллагы. Вот, то онна эти тутулар бүппәттер. Бу аспыкка Нурбалугар эме саңа больничный комплекс бастыкы свайта хайлдан эме отуру үйрүләх күндер үнөхтә эринебит. Онда де техникадан кайтчылы өттүгер төһө кандык транспорт да болдун медицина техниката. Олабыра вебсайнан бу хылтугунан эттакка вебсайттон бир масына келди. Ол аны таханан 2 мобильный комплекстен келдилер. Эти на базе автобуса пас улахан көһөҗер комплекстер. Ол егер современный флюорографический аппараттах, онна маммографтах эти масыналар бире амалугар бар быты, онна чурапчылугар. Онтон эти хеттон бир масынаттан 6-14 районнарга бар быттыра. Ол егер туох сухал көмө оңрор скорый масыналар балдар. Эме современный оборудованиялах, кислородный аппараттах, переносной кардиографтах масыналар. Онна ол егер поликлиникага аналлах кырамасыналар эме балдар. Это первичное звено ганнамыт, олабыра беге участковый педиатр быт, терапевтар быт, онон тугананнар вызов на дом еген оралдар. Эми итеме олус күстах көмө. Онтон жабы үле сылаты бүктәнерде, онуха бу чолан медицина лехеттерегер, киндер өлерге хамдастырыгар тоха болганда урун. Кадр хачыйды бүгүн самом деле уже Россия дойдунан бол, бакахан дойдунан проблема бол. Ол кынан баран беге эмети түгер күстах үлені ета турабыт, олабыра бүгүнгү туругунан именно целевой направлениялах балтыраты хинче специалисттер белемнен хаджаллар. Беге сахабыт Серген мединституту берері бол, бака бу кийин кораттарга Москвага, Санкт-Петербурга ме берен хаджаллар. Киндер бу хоторка менен беректер мүтерен баран төндөктөрү, оннан сахабыт Серген үдүнен тарханыктары, оны үлеликтери. Аны таханан бу хылтугунан эттекка вапсая сүйсетте біраз келді, үлели. Сақасилин үдінен, әме районларынан бардылар. Үлели, оттон механа бар, ететтігер, Доробия Қарстылы министерствет үлетін күйден районлар бітер біраздар кәлектір еден әріндеріп. Оқты бұл үйнер сылбыт оғыс асылының білдірілінде әрдеп бітім күрдік. Тенеға тоқ қандық программалар, анкулдар ылылықтырай. Эти самый сөп бахары того жетерген то беге дер көлөне бит дер олор эти беге кескел бит боллагади нация вот сайдаргар дойду вот сайдаргар. Ол ен министерство өттүнөн эмет өттүр күстә хүләйтилдига основной направление вот профилактика болуга, онна по планированию семьи денде. Ол бетер беге обрастара акушер-гинекологтар, неонатологтар эметинне ведущие специалисттер кытта консультациялананнар, онна үйрек тахымгар тахсандар эме профилактический үстәхте хитыктара. Таханан эти кадр өттүгер эметиптин барабында онда бу ого карста булгар үле өттүгер эме министерство специалисттери кораттагар эмеге таҗыптыра да үйрекка. Олабыра научный центр дәргәгетаммыд специалисттар онда барандар бәйләрін беректерін тағымдарын үлдәдәнлер, кәләнлер бия үләләнлер, саңа әмтәхін нематын ең келдер яқтыр. Дмитрий Дмитриевич, оната бұл сыл төмігінен коллегаларгар мақталтыларын терде қынсеп, онда табелен тұрар көрәтшілер бітігер, әме біраз бұғытынан әме бағаналығын тердерін болдар.
Оттон вастабыллах коллегалар кэлэн хер саңа жылан ититигистигнеке хадделибин мақтаны мете үләгатыгер үрдүк сетихилляхтык тахарлахты күлеләбик кетигер хейләләңгет бу биһиге дорогыл карастабыла сақабыт серигер олох үрдүк таңга тагыста. Холобара Дальний Восточный федеральный округ үрдүер биһи сақабыт сериге эме сүрүн тох показательлар дах болан олох пикел на федеральном уровне биһи сақабыт сериге туонан эме кепсәңге барбыт. Онон биһиге эме кен туттабыт. Оттон сақабыт серин олохтоохторугар багары эмете чол олоу туту харгатыгар беяк дробиятын карастанаргатыгар онна келер сылга кытанак дробияны үлягатыгар сидейни. Сәп мақтанабыт, Дмитрий Дмитриевич бүгін жалыс сұралақ үлағаттан бұғыз план кәлін бейға сәрге біткер. Үлағатыгар өсі үрдіктен үрдік стихері бағарабыт. Көрсек қадер. Сегодня очень радостный день для нашего здравоохранения. У нас уже такой доброй традицией становится передавать ключи от новых машин скорой помощи, которые поступают к нам в республику благодаря решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина. Для сельской местности, которые будут работать у нас в поликлиниках, при офисах врачей общей практики в наших малых селах. Я очень рад за врачей, за пациентов, которые смогут сейчас быстрее добираться, быстрее оказывать помощь, быстрее отводить анализы в труднодоступных территориях. Это уже новое качество помощи медицинской. Хотел бы заверить, что здравоохранение нашей республики всегда будет в самом таком фокусе нашего внимания для того, чтобы решить главную задачу, чтобы люди у нас жили дольше, чтобы люди были у нас здоровее. Еще раз всех поздравляю с сегодняшним замечательным днем. Әйге дұрауе береті салғанар, студиям өссі бір күтілі ақылжатын білігінеребін Артем Михайлович Ксенофонтов бірастыр мобильный бригадаларын республикетаға кейінен салаячыта. Өте өкіннен, Артем Михайлович. Бұтын отыртағыта ме, дөйді бұд президенті Владимир Путин бұл дирек нәйленелек бұндар сайдыларғар анамыд мұнияғар, Арктика табары қайсықаларына сайдақтақтен әппетеді. Ити чырчытынан бұтын Арктика жанын сәргетін дұрубетін қарыста бола бастықы сұрық болар. Боллайы бұтта дөйді бұтырдынан. Тенеға жабу бірастар мобильный бригадаларын үлетін қамнаға қайдақ болу ғайсалғы. Төгінен өсі білді. Таманна боллағына білергі күрдік бейі республика бұтығыр 13 Арктика кейлер, ұлыс кейлер. Опсайы боллағына ағауған 9 нәхелектәқ. Онна бұғыл хағылын өткен болған Асен Сергеевич елдер қамып боллағына проега олын ойыттан үләға келбеді. Олонна буллана алта нуга профильна бригада улахан жону көрөһүнгө онна бир ого брастара окумуллан бу агон тоосна хелеге хорох идерге ките хорох идерге үстө хаджан көддөбүт копсай буллана халгыннан акпыпытынан сүстен такса тыгынча километр астыбыт онна сиринен Москванан булан 17 тыгынча километр болду. Ту копсайнан буллана 33 аңар тыгынча онна көддөдүлөр онна 11 тыгынча ого болар. Киттен тақса тыгынча боллағана диспансернен кетәһеңе ыллыбыт, олата боллағана біраз саңа бұл ұрыны тұруран баран кеніне шүбәлән, қаян, емпанан кетәһің күрдік болар. Онтуқабыт боллағана иккіштен кәлен көрбіттірі, әбетер боллағана бұл телемедицинская консультация дейінен еңманнан барықтақ. Онна боллан тұн бұл проекттың хамай надалах диендим, тоҗа Арктика бәят беләт сире тептейче
кихеха булланы тонқаз билди кихеха табылдыбат центрга да кирерге или коракка келерге олехин бу брастер бейлере портативное оборудованиялах тоқтақ тиемит бартын местетигер нехилектер Бары транспорт көмөтүнөн тиеннер бәйләре Аха. Хөп онда булланы бу эхилгиге булланы буламытыгер бу тиз брас тибеттерин алох тон үйдүбүт онна бастыгы очурат бу бастыгы кварталга меннук тиз брастарынан таксан местетигер эме көрөктәкбит кейинен булланы эмп качыяхын өттүгер үлеләһә жабыт улата категория льготный категориялах жоннорго бихи эмтерин федеральный программанан ылыктак боскон терин бихи разу местетигер тиен түңәтияктак биттен. Одита хатуме кихеха рецебн алан баран балыгагалы коракка тиен аптекаттаналары меттон тоқос булагар хан соос. Хөп оны сүйүнен балдагана халгы бу атын узкий специалисттер лицензияларга үлеләһә улата ревматология, аллергология, дерматовенерология олар түгәреме үлеләһә жабыт. Олата ити өттүгөртөн ырыл бак буллады бит нехленя. Тон ыры өттүнен ыллаха тон статистиканан көрдөкө бу үксө булланы тымыр ырыта соры тымыр онна сүрак ырыта болар. Иккиһинен булланы тыңа ырылары болдулар. Тон бу алар пока 10 айдагы түбүгүнөн болар. Көрдөрүнөн. Аха. Сөп. Онтете очонете чокко диспансерный чокколду бучандар салгы маршруттара. Тинне булланы тон холобор жон чокколулдан халгы көддөрүн yoktaq абитер коракка эмтен yoktaq боллаганан направление берилдер. Олонтон булланы холоборчу бу онкология түн уллакпына сүйсүрбе беске хиттен коракка гытылды жонтон уатта кехиттен холобор бастыкы кис стадияга билди бите. Улатоттон эдде диагноз турурдаха жон тонтына калыр тоогон бурен күндүк болон таксыр. Полиентинник тугаме нада онно булан туспа бу маршрутизация болуктак персонифицированный делата казбинди кихи бу артикаттан келер кихи хаби тон маршрут оңромут катихи жактак битти. Отете специалисттар биле училы тахта узкий специалисттар өссө кимнах кирин беректери. Тинне буланту билиңин көтөллөргөр холобур бригадага ортотунан Аллахка 14 ки бар. Улата 12 брас булар. Бу брастарга холобур терапевт, педиатр, травматолог, эндокринолог, кардиолог, невролог, УЗИ холобур тинник брастар булар. Онна бу эхил бу лицензия үлетин тахажабыт. Онна эби холобур ревматолог, аллерголог депитим кундук киректерин сөп. Тон опсайнан Аллахка бу хылга 200 бehen брас. Кыттыны үлеләте. Онна төтөдөн таксы ки бу орто юрактан тон медсестра доктора хыжуттара. Тонна кинер брастар тиеннер онна балыгага ол плановый үле эре булбакка. Өсө неотложный доктор болатчылар. Эмиске туэмит болланы тонна уже местетер консультация доңороклар операцияда булда. Колор карада боллар экстренный операциялары бир онна местетер оңролдор. Hep onna iti empet tügeresette xolawur behe bu xılga 400 behen kile xolawur emteremetinlik iti 13 uluslarından tarqatты bud. Эме боско биле ылыктак жонорго. Аха, нехилектеригер, бейлеригер тиен онуп мештетер түңөт. Оны бу нехилене тух тылларын, лас тылларын тердери хлобра хаталлары булды элбахт. Аты бастан тиер бит итагайбет этилер. Жоннор кыжык бихе калагатта жен телефоннан италлар эте бу маны гарахерге. Кыжык калагатта жен италлар эте тиен келебит, сояллар то юреллер жоннор. Онтон икистен тиен келебит. Оннор эместе өсө юреллер то механар бу мандык проект Илдархан кенет толук самый сөптөк. Бу жон тугун учоттан баратын сол соғар холов тоғар хамай надалақ дегенім. Аллах кемигер. Онна олары хилбыт жекерген, онна оға сағансыла. Ол онна олағына олар бейі бұл білейін
Москва специалисттарын күттөлөлөһө жабыт, ого брастарын кытта. Именно манна каленнер бу Артика улустаргар кинер каленеме көрдүннер. Ачоо тон топ болубу. Москва специалисттары топ лахан токтакчын. Оннук бауллади. Оны жатты бу сыл түмүгүнен коллегаларгар мактатыларын дейди концепт, оны карачса бите билен турарме бен брас быгытынан баханаларгын тердерим алыр. Томи манна этемете табу манна дрови караслы министерствотары үлете ботах, манна томбары үлелести бит. Министерство Артики, Министерство транспорта, Министерство инноваций, улус администрациялары, главалар, тоны балыгалар бут. Бары бирге көмөлөн бөлөнү гытты бут, оны барларгар мактаны эмете, оны келен ер хаңа жылынан сүбидде делибин, оны тон эхленя эдеттен көндөрүнүн бахалыста ырыны эдеттен серетер олдук. Диспансеризация, профосмотр. Эбехетон. Сол Ол кирер эдеттен көндөрүнү. Сеп Артем Михайлович, бияқасы кылгас премия бар дилер. Ити опсенен бу Артика дровиятын тургун салгычынчыйытын кеңәтер кеңән ие боллайды батта. Итинеха хәмиятты көмө боллары болуде медицина информациялар, аналитикалар кейле. Итинне эттәхатту билген боллана бу колур өлөн онна анабыр улугар уже волс бар интернеттері олық түрген, олеген бейкенлері гытта телемедицин консультация уже гытолар бут. Уманна боллана брас брага гытта, бетер брас гырага гытта хайыр. Хеп оннан неке битер боллана то бейха связь өттөрөттөн сайды барага. Сеп Артем Михайлович мактана быт, көрсө кадер үләтер стейлер бар. Күндү көрәчләр бит әйге дробията харта салганар. Олыққы соғыр диагностарға куяс болын, бұтархан тымны болын, кең нелемен сақабыт сәргер медицина катастроф барастыра көмеға кәлелдер. Бүгін дойды бұд үрдінен бұхатчы күні бәлетенер. Онын бұл үрің түн бұл жағығар көмеға кәлер қайғала адалақ бұхатчылары, бараларын, иделәқ күндерінен ардали бет, онына үліға тейін, сығылақ үліға тейін, дірен мақтал бұтын терді бет. Салғы студия мұлжытын білетінер әбін, бияқы ұлжытты кәлі, Туярова Нефадьевна Никандрова, медицина катастроф республикада кенин оперативно-диспетчерской отделениятын хебедисея болар. Төкүнден. Дәбуттан Сахасрин санитарный авиациятын системигер күн бүгін төһө бригада көтер ал үләйләри. Сибидә төкүннән биги медицина катастроф 6 филиаллар бут. Ол күндүк тексиге турабыт, орта калмага, Нюрпага, Мирнайга, Нерюнгри, Ленская, она Батагай Гавалбутер. Эти биги основном биттүлөтнөн көтөбүт, эти рах улуста, кото улустарга, Мирнайга, она бу Маганга биха самолеттар туралар. Биги үз авиакомпания көтөлөлөбүт. Алата полярная авиалиния, она биха Ан-24, Ан-26, она НТВ биттүлөт бар. Антон Нерюнгрига биги Дельта Кадин авиакомпания көтөлөлөбүт. Она Мирнайга Алросалары көтөлөлөбүт. Опсайнан биги агыс бригадалар специализированная, олата анал хирургической бар, нейрохирургической, педиатрической, акушер-гинекологической, неонатальной, эти кара хама төрәбит оғылып көтөр. Онна реанимационный денер. Аны холығыра биға районтан заявкалар кирелерди. Аны диспетчерский отделды кирер. Аны анализтар, диагностарынан көрәбит. Қанна тугу қанды бригадене ытабыт тибит. Онна бұхарам баран ол бригадене хумьямыт көтүтәбит. Жолус кылгас премия хайыр бахарлар. Бу батта кылгас иге биремие бахарлыкта. Биха бу центр битер Жокускайга республика заявкалары барда биха кирелер. Орта калымада болдун, Саскалакты болдун, олар барда биха кирелер. Онда бихи бахарамыт бүттөлөттөрү, самолеттөрү көтөгө бит. Ота сылтын бүгінен бұл төһі заявка келді. Бу 2 тыгынча сүббө 100 сылты бүгүнөн биха тыгынча 200-тен такка заявка келди. Ол эгер 100 тыгынча агон 2 ырыга бихи тахардыбыт. Ол эгер 200 бehen 2 ого. Олаксан эгер. Онна ичи заявкалардан агон биргана
агухан сетте бұрғана барда Жокускай корка келдер. Жоддон бұрғана бу оройон ихер көтөһөн. Колобора бу рах тибе деревнелерден би оройон центрдер аралабыт. Онна 11 бұрган буланы бу оройон иккедетер көтөһөн яхчы. Колобора Ленская мирная иккедетер. На потому что то дитеген Ленскайга травматологический центр инсох өлөмалана травмалар жонор атын уровеньга мирный кенжебит. Колобора дикудуксө. Эбетер буланы эти абый орто калмага милиндик тахартыбыт. Орду кандык диагноздардан көтүүлөр болалар. Теки тынча сүбөй сыллах түмүгүнөн бастыки местега қан эргири система тыгырылары. Ола бетер давление такыта, сүрө кырылары, основно инфаркт болар, ona инсульт болар. Антон икис местега булана бу травмалар болар. Ona кихилүүтэ ожогу бут ол икис месте тагыста 100 местега булана беременде чөчөлөрө таа. Болду бу китенче бейсыллах түмүгүнө. Ие болары жачылар деп. Отобу келинге кирилер эки система атыр кандыктары белетеги келинге саңа кирилери. Биетон эти федеральный программадан өсөбүлүлүбүсө, республиканский программадан аны бу именно бихи министр бут, здоровье министрин көмөтүнөн правительство бут, оны ил даркамы көмөтүнөн 2-нче сүбөт ютсыллакка үппүт 2 төгөл улатты. Олаты бихи көтүбүт өсө элбир. Аксаны деп. Аксаны өсөлбен берер. Онны буланы бихи быйыл полярное авиалиния өсө 2 саңа бүттүлүп келди. Ол полностью тохтах медоборудованиялар барды стандартка петтир. Олихин 2-нче бүттүлүп сылака би онды бүттүлүктер мирнайга онна тексиге бар болар. Олихин би көмөбүт өсө күчтэх качественный болу деп эренебит. Онтан Тиарвани Вадимовна эге бу көтүү бол будун кенеттен кылар коллегалар келлехтерине хамай ордук токтон беради. Биетон хамы ырыхта бутун этенге агалан туттара бутте. Потому что тоотеген аллара хиггеджер онна каллаңы көтөрден улок атын. Кихи давлениета атынды камсыр, кихи истүрүгө атын болан такса, өлүн кас көтүү болар кихин бир бару долгуябыт. Кайдак келелерин кетехебит, кайдактарын связь бар тухары кепсителоробут. Ким кайдак келен ехерин, кайдак оны ырыхта кene парастар болайды. Но бу 2-нче сүббе хылгатын этенге түмүктен эребит. Этенге түмүктөк биттен эренебит. Алыс чыгай. Оны бу дәһеккә коллегаларга макталтыларын дәрдә кынсап, онна беһеге беребитин көрәчләр битер, күндә көрәчләр битерме. Брас быгытнан бәйдеме баганаларга дәрдә кынсап. Күндө сахан сирин олуктактырыр. Кәген ери хаңа жылдан әгәдделибин. Бастакытнан здоровьяны багарабын. Бегет семьяга тигер эме здоровьяны багарабын деп хамытын бимедик быгытна. Оннан бүлен ухун браханиктар болалар. Эме тымны болу та хакайрет тымнытан биллерне бахалста кеме рак айыныкыт билеген эге. Оны бахал олық көрінен барагытыр бағарым ете, масынағытын, таңаскытын, оғылар кірі оғылары итже баббат гына ден бағарым ете. Дұрубиян оны барагытыр. Анны файлай. Сәп, оғыз жүгей әғірден, оны де бағасынан ехен мақтана бұд, дейір Вадимовна, оны тобы сыралақ үліғаттан бұз план кәлін бейе қасы әрге біткер, мақтал бұдын дерді бет. Онна үләгәтегәр өссө үрдүктен үрдүк стейләре багарабыт. Мактал. Хөсен кадери. Отдельная женская консультация. Всяких уже стоит. Есть. Рынок салона Асалдарайда. На сегодняшний день у нас родов по району 160. Электроакустический прибор или энергоотдых и стерилизация. Российская Федерация, Состав Министерства КНН медицины Тахайкарин
Gerçek programı olduğundan televizyon kahvaltı masrafı. Когда тарапы, он средства. Bilgi президент Владимир Ильич Путин техника тие бәттәхе шө больничный комплекста тута программаларга булган. Такоин улустаргар он түр улахан бу техникар больничный комплекста булган. Тахан даганы беһи сахавы сервис түрәге индексуата биленник дебелге бергә әйттәһәр компьютерна томографка тие барда хатчылган үледе хавылырга бәян булуттан беһи бары хирдан үледе. Күндүк арачылар бит әйге дәробия тахарта салганар. Анал баяна жайы кыттылақтарын әмтәһин бұл бары бір самоғыз сорықпыт болар. Бейхеға салғы ылжыттыр Сергей Васильевич Черкашин медицина реабилитациятын ұнна спортивна медицина республикатаға кенін главный барахан салбиятчы. Өтөкінен, Сергей Васильевич. Өтөкінен. Бұлырын ите анал баяна жайы кыттылақтарын дәробиятын әмтәһинге улахан онколон олуп деди, булан бар болуп деди. Итетен күн бүгүн бу кайыскага кандык көмөлөр күйүрдүлөр. Екатеринча бекке хыллаха специальная военная операция алынаттан Илдархан Асен Сергеевич Николаев урагынан, оннан брависты быгарытынан, онна здоровье харастывылын Министерствотын быгарытынан прикастеринен бу бихи республиканский центр бутыгар 15 койка круглосуточная стационара аралыбыта. Олонтон 10 койкада отделение медицинской реабилитации для взрослых тен бумана Джукуска коракка. Он там без койкада Авласское отделение медицинской реабилитации дембал Нижний Бастяха. Ол мебиха отделение полар, ол без койка аралыбыта. Он ол таханан өсө амбулаторно-поликлиническая помощь, третий этап медицинской реабилитации ден. Поликлиника курдук тахаттан жан реабилитация барактырын сөбөдө. Ол онно Жукуска коракка эме бехарлыкта. Антон өсө плюс туах жанноргар, элагаларгар, кергеттергер, онна оголоргар участников специальной военной операции. Это не бехемия медицинская реабилитация саңалан бар болуп. Онна бу здоровье харастабылын министерствотын быгарытынан урагынан маршрутизация ден оголуда. Ол онна олара специалисттер, олара по месту жительства поликлиникалар сырбылар. Ытактырын сөп через единый центр сопровождения пациентов. Ол здоровье харастабылын министерствотын егінен бар. Онна бу маннага город балгалара, онна поликлиникалара эме ытан бар буттара. Онна сугургутан түргететен демет бәйбет отделение утер отделение спортивной медицины. Ол отделение спортивной медицины егінен бу манна колора улус олықтауға бу манна фактически коракка бар түгеннях болағына бе отделение утер келен сөбеті как поликлиника, онна 9 специалия ағын баран
ол жүкін направление алан бейха бұл круглосуточный социалматтар керер кықтымда. Онтон бұл қолара именно бейха керелерігер арас категория, әте қолара тоқтар мобилизованныйдар, да, контрактниктар, на добровольцы. Антон основном қолары бұл бейі бойыттар бұд антаға ранениялан военный госпиталярға әмтенен кәлбіттерін бұл манна даш реабилитация опуска веренлер реабилитация ағыталар. Бұл бейі бәйбеттерге өмітігар. Оннан минно-взрывной, осколочные, пулевые ранения кәлбіттері. Оннан бұл бейі центр бұтар керен баран мультидисциплинарная бригада ден бар. Ол білінге хаңа требованиян мультидисциплинарная бригада ден. Ол составығар врач реабилитационной медицины ден саңа иде бар. Ол үйрекқа қолары бейі специалисттер біт бары үйренметтері. Оны үйренен ол уруккунан әттіққана врач лечения физкультуры, врач физио, реабилитолог, үш специальность қолбаған врач физической реабилитационной медицины ден. Оны ол тағынан мультидисциплинарный бригада бұтар клинический медицинский психолог керер. Ол тағынан консультанттар барлар, невролог, терапевт, хирург, травматолог барлар. Оны ол тағынан өсі медицинский брат или медицинская сестра по медицинской реабилитации денеме средний персоналға хаңайда кейбіді. Ол оннаме коллектив бұт полностью бардығар үйерімдері. Онтан әте мультидисциплинарный бригада бұхарытынан реабилитационный потенциал ден оғылар. Ол онтан жа тоқта процедуралары назначайды бұд. Он назначение қолара физиолечение, ғылалар, это физиолечение, егер магнитотерапия, лазеротерапия, ударно-волновая терапия, электрофорез, әлбәқтір. Ол онтан ол тағынан қолара механотерапия ден бар, саңа оборудованиянан сүйектерін разработкалыр аппараттар балар. Ол эме туспа болар, механотерапия. Ол тағынан солнечная симуляция ден бар. Онна водогрязолечение кирер, водогрязолечение душ-шарко кирер, грязолечение авалар бейбу бары билер авалақпыт көлін абадаранынан әмтен хаңалаты бұд, именно бәстәқтағы отделение өтерері болбаққа, авалақсқа отделение ары болбаққа, манна оғылорға, онна улхан жонға мейеті абадаранын тәхін бұл бұйылғыттан кейді. Онтон кирен кенелер полностью әмтенен барандар бұл бәлерге жағат туханылар, олар әтергерлі кастылла қадан барандар, бәлен атақтарына қаман бар бұд, жонлар әлбәқтер, оның бейі бойытта бұд ұлыхан мақталары олы ұлыхан. Оннаттың бейі білгілі әр біттен фонд защитники Отечества ден бар, федеральный фонд, олар қасық биддік әлбет кейіні бардың білел оралар, демобилизованный да болуын, опускаға да кәлбет болуын, олаттан прямой әме бейіға ғыталар қолыра. Онтан бейеме выпискалан баран мұт кенерге социальный адаптация үлі бұладыларға арген әме көмілі әбіт. Оннаттан бір ұлақан тоқ бітчен программа федеральный бар, оптимальное восстановление здоровья медицинской реабилитации. Онын әме бәқ оборудование көміләні. Сәб Сергей Гаврилович бүгін кәлінді бейеқа сәргәбіткер мақтына бұд, үліғатыяр өссір дүктөндік істейлері бағара бұд, әлбәқ бақтылақ бәтсағындары. Көрсек қадер. Саңа онқа кейін Доробия Қарыстауыла национальный проектінен оны сәрге Сақа Республикетігер искен ұрыларын боқсу. Регионнағы программа көмелерінен тұтылған біліға керер жүгіғата бейеқа салғы ғылжыттыр Феодосия Гаврилевна Иванова, Сақа Республикетін Доробиятын Қарыстауыла министерсветінің сөрін онколог бұраға, Республикетіға онкология диспансерін әмінен терапия отделениетін хәбедісейе, Сақа Республикетін онкологтарын ассоциациятын бәріседәтілі, Сақа Республикетін ütөләқ бұраға. Өте күнен. Дарабалар. Жәте саңа онқа кемет оттан үліға керейтін бары көйтебет, кетехебет, кені нұчылы тақыта масштабы декада солтата тәхілған болуғай. Үті күнінен бастатан тұран бүгін мені яқын хашуйханынна қалым республикалық доқторғар дағаны
медицинская общественностька дағаны олық бұл ағаяқ қонығынан саңа онкологический кейін үліға кирәри олық бәлемденен тұрар, білген оттан тоқ бар үліхеттер бары ол кини хуйын хотон бір бәлемнен деп күрдігі. Оттан білден тұрар бұл онкологический сулуспаға хаңа кейін кирері тоқты хүрдәқ төхі күйіс болуға дейханы бұд. Сүріннен өтті бұл бідек сылларға ордық 2019 сыллартан ити онкологический службаға государстван улақан күстәқ көміні оңырыр. Ол күрдік ити барыта черчігінен, уровенлерінен бастан радиология бұтын тұппыттара білген радиология 2 төгіл үст төгіл даже квадратный иені әлбен, онны оборудование бұғағаңа кәлен, саңа линейный ускорителлер кәленнер, тоқты хүрдағы чөді көлелі тұрар. Оты бұл кес түйімеғанан же онкологический центр бұд стационар, поликлиника, онна лучевой диагностика ғынтыра болар бір улахан комплекс. Бұл хүрбе бес примерно 2 квадратный еннәк, төт блоктақ, қастаған отделениялардағы болуғы, тахамай улахан олар еден поликлиника түтігер болуға, білген қолары бейі 100 түрден төт кейіні күнгі көрін олар болақ бұтына бұғаңа ғынтыр бұтығыр 200-тен таққа кейі күнін айын көрір болуқ бұт. Оны тағынан хамай улахан күштәк қамсағын сайды хирургической түтігер барыға, бұл хаңа ғынтыр бұт ағыз бұл операционный блоктақ, бұл ихіттен алта толыру қатшылылақ, барата анығылы оборудованиялақ, олық кейі мұны тылынан дағатан әппет, мен бәйім ағаяқ құнықтағы тағыджы бұтым, олық нұрғы шөйхентір. Оны болағына бұл операционнайдарға қолыры бейі білген 2 артығыншы құрдық әпірәхені, үбдік тахымнақ әпірәхелері оңырын олар болақ бұтыны. 2 түгіл әлбән 4 түгіншаттан тақ әпірәхелер сылған оғылар болуқтара. Бачала ғылған ғынтырға білен тұрар әлбәк қадыр ирденер, бұл қадыр бұл манна керерге төбігі бәлімнәмін бітір атта. Ол күрдік түгіншаттан тақ өлі хеттәқ болуға, әті бір астырары болбатақ, әті барыта инженерінай, бұтуқ бар, хаңа күштәқ оборудованияны барытын үлелетер, қачер, кетир, үшіді үлелерін қачер жонларын адалар, инженердер еңінлер. Бұл барыта білген күштәқ өлі бара тұрар, қадырдары үлеғалы, хуyu хоту үлетті, оборудованията почти барыта кәлі, бұл манна хамы улахан олар еден бар болуға анығылы күштәқ компьютерный томограф кәлеға кәлен тұрар, оны магнитно-резонансный томограф кәлеға, оны рентген хирургическая установка ден қолыбыра искәне биопсия түргенді оңырыр, тымырынан кейрен барытын оңырыр, әпірәхелер оңырыр, установкалар, улахан установкалар бар болуқтара. Федосы Галина, онтан сыл төмінен жа көрдірілер біт қайдақтары? Онта қанық бағыр тәрілтті білден тұрар сыл бүтүтігер бәтін қайда қөлелі бітін ақсынар. Бейгі бұл сылға, 2-тігінші хүрбөй сылға бәбіт көрір бүтінен дағаны ғыпаралар дәтелерінен кәккесетігілерді әққалли біт. Ол күрдік бастатан тұран хамай мен өрерім дейін бастық 2 стадияны бұлу бұт бірген әлбәті. Қолыбыр ұрыт 4-10 тәнәрі таққа болағына білеген 4-9 пашти бейхіңі тейек бітін наға бағыра әджабыт. Оны тағынан өлі бүт көрдірутәме ары дағына чыр күрдік. Оны тағынан бір сыллағы өлі көрдірутәме тұпсаны. Әр бұл манна национальный индикатордар денлер бағалар. Бұл онкологический службаны барыттың қайда құлеләні әр бүтін көрдірір. Бұл индикатордары көрдіққа кәтән көрілір, оны барытын отчеттаталылар. Ол әтерінен бейеқа бұл хүрбі сыл кәккәхетігілерді әқпет, оның көрдігілер бүт тұпсаны әлдер. Оның аттын әмтәхін өттүтігер қолымыра төхінден әрді болабыт тағына очоннан үшігайдік әмтир болақ бітті. Оны бұл тоқ бар үлебет барытын түмігігер бұл онкологический ғырыттан өлі жон ақсана лаппат шықтақ. Ото қасымет сол туқары хетехілдер боллады бітті. Оны оқтан білеген күн бүгін бұл бейеқа дойды бұтығар республикада дүнен үлелі тұрар де әдеттен диагностикаға
бар программалары ханатыққа. Ота эпитим курдук бүбүтэ сылларга тоқты хүрдәг албақтаряхеннер болалар. Ити барыта правительство, Минздрав, бәбит диспансер күйінен бары бирге сөбелхеммет оңырабыт. Самай кеhi өрерден быйыл кулун тутары иттан ити арктический улустары барытын төгүрүк сылы мәджекетен көрө бері беркелер арктический бригада дентерелинне. Бүллен тұрыр бу уққоту кехирге тиер хүрдәг ырықан, бу арктический бригада үчүгeye ден элбек специалисттер баллар колор, онкологический, неврологтар, терапевттар, оны таханан гинекологтар. Онна бу аңардас кулун тутар ейттен ағаяғы үйлі толыры хылы ләбәтәқтер боллаға де. Ол үрдінен қолыры бұ бейе онкологический көрдірілер біт этеллерінен первой, второй стадиялар бұлулулара арктический улустарға лаппа туғыста. Ол аты қолыбыра бұ арктический бригадалар сылға биддері көрбеттер, кендер төгірі қыл үстүйді төттүйді келейді көрөқтәқтір. Onun bu arktический бригадалар үлелері ордук күстәқтік, оны жүгейдік бардағына білен тұрар еті дәхілене дұрубе тұтып сарғар хүрдәқ күстәқ көмі болуға. Оны тағынан бейгі бұйыл үлебіт түмігінен қолыбыра диагностика өттігер олақан болғым табытын ұрабыт. Ол күрдік бұлырыңнаттан ең хағалан үрөбүл күннерге кытты өлелейбит. Олардан направлениеті да хоқ қолабыра жонлар кәлбіттерін кеме да қастаға. Барыларын көріттен ебит. Оны тағынан хамай үшіге ден бұл 2 тыгынча хүрбе лақтан скрининговай программа республика үрдінен олық күскөлі ләбіті хөп. Манна олық кеге самай үйерері ден аңырдас диспансер инициативатынан күйінен Минздрав көмөтінен итибаратың оғылынна. Қолыбыры манна денетті любой скрининговай программалар андай дүрдінен үрдәк орыз-коттақ болалар. Оны тәте онкопоиск, олы сәлбәқ әмейкі жүстәқ боллади. Бу онкопоиска боллағына беги уникальный региональный программа дебит, тоғы жетаққа мантыбытын уже үлеләбит көжүхін көріннер, атын регионнар еме опыт атастахықтарын бағаралар, істелілер. Бу программа көмөттін, қайдақ үлеләбит бітін, қайдақ терейбит бітін бігі әлбәқ конференцияларға кәпсәті бит. Олық улахан қамсағын боллады. Оны федосыгарынан сыл түмігінен коллегалар мақталтыларын терде қынсып, оны түбілден тұрар бері бит көрәтшідегеріме біраз бұғынан бәйін бағаналығын тердерін болдар. Бастатан тұран күнді республика лоқтауқтаруғар бәғатын көріні әджің, әрдеттен көріні қанадеті, тоқ бар науғы дәдерінен, практика дәдерінен, кехи бәйті бастан қалдықтақ. Иккіз күрдік отта білден тұрар мен анголог барас боларын бұғытынан бачалақ еті сүнген тұту болбытын қайдақтағаны мен правительствоға, министерствоға бәйім диспансер бар. Мақталтылар бұн тірердебін тоға жадаққа еті хүрдәқ күстәқ үлеттен бағаттан тақсыбыт улақан тұту болар бейгі республика бұтығар. Оның ұрықтар бұт білден тұрар әмтенер, көрдірінер условиялары тұпсуға. Федосыгарынан жабын кәлін бейіққа бұз бұлыңын кәлін сәхірге біккер, бағаналарғын сөбәғын амаған терді біккер. Дәрің мақтал бұтын терді біт, оны төнліғатығар өссірдік-төндік стейлері бағара бұт, көрсек қадері. Мақтал, әйеқаме. Республиканская больница номер 1. Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Это уникальный больничный комплекс, не имеющий аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке. В центре трудится 2966 человек. Из них 730 врачей, в том числе 107 врачей хирургического профиля. История медцентра – это прежде всего уникальные операции, необходимая материально-техническая база и, конечно, слаженный коллектив талантливых хирургов, врачей, медсестер, которые готовы в своей ежедневной работе применять передовые медицинские технологии. Бриллиантом здравоохранения республики является современный кардиососудистый центр. Хирургическая помощь оказывается для пациентов всех возрастных групп, в том числе для детей в период новорожденности.
Сегодня в Национальном центре медицины внедряются сложнейшие видеоэндоскопические операции, развивается эндоваскулярная хирургия. Национальный центр медицины является учебной и научной базой для Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Работу медцентра невозможно переоценить. И сегодня уже невозможно представить здравоохранение республики без ежедневной работы якутских медиков, которая не прекращается ни на минуту. Эки дөрөбия берте салганар, сүрәк тимир ырыларын боксу национальный проект биһиге сакабыт сиргәрме улус күскелер студиям ылжытын белеһиннәрбен Күндүл Иванович Иванов сүрәк тимир республикатагы кинен директоры, медицина наукатын доктора, кардиологическое общество Саха-Сиренагы салатын председателе, Саха республикатын үтөләк праха. Төкүнне. Здорово. Күндүл Иванович жабутын келинге сыллардагы келинге сыллагы болар буллади. Көрдөрүбүтүн баһалысты билһиндерин да бияка. Күндө көрәчеләр биһиге кардиососудистый киммет быйыл 2 сылын үлән келле. Беһи сылайы үле бүттүмүгүн көрөбүт. Ол түмүгүнен былырын бастыкы сыл бүттүмүгүнен 9 сылай 6 бырган сүрәк тымыр ырытыттан жөн өлөһөн ачабыт болланы. Быйылгы көрдөрүбүт. Бу сүйбөй сылак үләбит көрдөрүбүт. Өссүшө көрдүк болду. Тоде такка 10 сылай 6 бырган жөн өлүйтә былырыгын кытаттаңна такка төһө турар. Улата биһиге үләбит түмүгө мәнәк болбатах. Онан биһиге санабытынан онна статистика көрдөрүннән бу улахан кардиососудистый кин үлә кибите онна современное оборудование дүк категориялах квалификациялах врачтар хирургдар үләләннәр. Онна санавиациянан жоннор телемедицинанын консультацияларнар каленнер биһи балыгыбыттары эмтенелләре поликлиникага приемнайга көрдөрөлләре. Ол түмүгө болор бу жон өлүтүн аччаты. Онна эдде олоктон торагын аччагына бу сүйүнен өлүттен быханылыбыт жон олоктон олохо халбыта бу биһиге ордук улахан үрүбүт болар. Онна кен тутту. Отоде телемедицина мелус күскә сайына де хеврин арахтан казбеди пациенттан көрөл рогот, сибелим алыл рогот. Опсайнан биһиге кимитер бу хүрбөсүлгө круглоскуточный улата сытар койкага барыта алтан артыгынча кихи эмтенен тагыста. Ол хиттен үстүгүнча кихи кәріңе операция оңғылан. Операциялар бұл полланамия арастардақтыр. Біліңе требованияннан инфаркт миокарда, онда инсульт болланы бейге. Түргені үлгәрдек рентген операционный столғасытырын әмтен, жоны бұғы бұд. Ол барыда білеген тұғынчы 315 операцияның орын олар бұд бүгінгі. Ол егер 300-тен тақсы бұл сүрәқ операцията улата ахага сүрәккә искусственное кровообращение тоганан туран, сүрәгә токтотон туран, арестан туран оңрагын операция битми 300-тен тагыста. Ол курдук быйыл биге саңа операция көрүңнәрин килдерди бит, онту бутун биге бәбит хирургдар бит, специалисттер бит оңордулар. Ол курдук бага якынлыктагы искусственный каңас жолудачык, улата сүрәк Хаңа сөттүгер искусственный насос, специальный сплавтынан олды бұд, насос дені олатты бұд, онты бұд білеген умна технологиянан үлелері, планшетнан үлелер, ол сүрәк қачайдағына программируйданар, онна итите, оттан итілден, білеген бұл сүрәға хаңа сөтті үлеләбет бол бұд кехи, ұрығақ, эдер састақ кехи, Гаджан халан, он бол бутун билеген ол искусственный насос. Буган нөңө үлелеттен билеген сүрәган табиите сағыланнан, онна олоққа качество тупсан билеген холобур. Тыннақ бихе каккабитер хыджар кихи бар. Итен атын операциялар биттен
bu bilinçli teknolojiyandan tuttullar kardiyostимулятордар быйыл биһиги ырахтар быдыгар магнитный резонансный томографтан харстыр амагнитный кардиостимулятордар тураттады. Бу манныгы ырахтар ымырты баралдарыгар бу стимулятордара магнитка хыстыбат. Onun спокойно ымыртына барар кахтаналлар. Итенне элбах в целом барты 5 уникальный дехада, 5 уникальный операция оңорду, ол хиттен иккитин капсиятин. Итенне виллен турар инсульт, ырытыгар эме тромбана костан тахарахан биги центр бүтүрөн оңоллар. Итенне эхил холобур биги буламытыгар бу аорта коронарный шунтированияны кыра разрехинен кирен кихи тугун грудной клеткатын кырат кайтан малотравматичный малоинвазивный пневмониядан оңорухтак. Күндел Иванович, онта төмүккө бу сыл төмүгүнөн коллегаларга мактатыларын деди кансеп, онна көрөчтөр битигер эме бир аспытын бен баганаларга тердериң болдулар. Билен турар күндү көрөчүлөр барыгытын биги бу врачтар аттырыттан, сүрөк врачтарын аттырыттан калени her саңа жылынан ититигистине гаддалибин. Беагат дурубиятын эддеттен көрүнөн беагатын Истине хаджан. Да, беагатын да давлениятын көрүнөн, пульс кутун, сүрөккөт тебийтин көрүнөн, итенне стресстерге олдусулар бакка, чепчекте отук хыджан брастарга вовремя көддөрөн, итегаян беагат олоккут качествата үчөй болдун, уягат угатын, онна барыгытыгар жолу хоргун. Сөп, бүгін де бейеға келен сөбеләбіккер, сәхіргәбіккер, стихилергетін білгендер бікдер, ол ұслаға мақталбын терді бет, білағатер сөндіктен үндік стихилері бағара бұд, көрсек қадер. Бітті? Медицина данайдарын ағы, ырыты, сабағалағын, онаттан пациентға медицина көметін качестволақтық түргенлік терді. Медицина сыппарға көхірі. Бейеқа ылжыттыр Петр Владимирович Никифоров, медицина сақасырынаға информациялар, аналитикалар кенін директоры. Өте күннен. Өте күннен. Петр Владимирович де бұл бейеқа қадыр біле медицинаттан тәйітші жан істербітер, қадыр біле құлғақтыр интерегіней. Бұл кеңгет өйлетін, сыллағы өйлетін түбігінен тұнту қандық стихилер болулар, қандық түгендер білеті қайдай. Төкеннен эсе түгел, өкінді көрәтшілер. Бихи әтербі күрдотты бұл медицинская информационно-аналитическая кейінден бұл дороби қарыста болын бір тұтақ тәріттеті болыр. Манна бұл үз көріңінен халаттарын бихүлелейбет, қолыбыра бұл бастықандан эти статистика ден тылда, эти биясылы болар ехил бихиаха медицинская статистика тәрілебіті. Бұл медицинская статистика көметін оттон бихи бұл халаячылар бұд, бірастар бұд, министерство бұд, баравытылство бұд, дойду баравытылство таби хақайрын ұлықтақтыр қайдақ дороби ялақтарын, балығылар бұл қайда өлі тураларын, оны бартын кәтән көрілдер. Қолыбыра бихи бұл бүтін республикаттан араздан айдары хомиян аламыд бихи хыл түмігінен, хыл аңаранан, кварталынан
бу жомбу здоровьята хайдагы төһө киһи элбээте канныгырыра турарыгынна хайдах балыгыня болан ихерин биһи бартын көрөн олоробут ону көрөммүт аналитикалаан тахараммыт бу биһи здоровье карыстабы министрлер справка урабыт о справка көмөтүнөттөн кинилер бу баһарын алалар колбура билген биһи бүттэн эттака бу 2019 сылдаактан улахан национальный проекттар хамсаахнар бара тураллар бу Владимир Владимирович Путин дойду президенттин кагылаахынынан ол чарчиндан оттонти онкодыгырыта боллун хүрагырыта боллун те сахарный диабет келле чарас программалар эти бу первичный медико-санитарный көмө хайдаахынын программаларын ити данныйдыр барта биһига кален түмүллелер онна ити үлелер кырдыкты биһи бу информационно-аналитическая система болар быгытынан центр болар быгытынан ити барар күстәхтик бара турар үле бу сахабыт сирин жонун здоровьетигар сүнкән күс болла холбра ыры бу эрде булулута элбәте өлү аксаны кытчата ол барыта бу биһи сахабыт сирин казбитти биһиги олохтохторо олохпуту хабытын были көрдөрөр болар боллади ожидаемая продолжительность жизни дени үддән биһи бу чөйдик үлелән келлибиттен оны таханан боллана иккис чаха тоди цифровизация чаха ден цифровизация ден олох бу андай дойдуга даганы онда бу саха серигер күстәхтик бара турар бары билер би курдуготтон компьютерге коспип бараратта компьютергере болбаха билген уже бу медицинская информационная система деннерге колобра кас бидди бу саха серен олохта уже электронная медицинская карталар курдук карталар были ачан хеллер оннотон эти система билин сахаригер бир системага бартын көрөнөлөр ола бетер любой балыга барастыра бу келбетер хакту көннөр көрдөр келбекки историятын бартын көрөнөлөр ону тахан то урут өйдүргүт боло бу үксүлөрө катыга түстөгөнө рентгенге түстөгөнө баран бу дискана гал хонимаккана гал онтун халбыт мантын халбыт ону баран агал маны баран агал ден эбит болланы билген онну болбатак барта централизованный брас кирбит бу системанан бартынан көрөнөлөр ону таханын кинеме тохтарбыт анализтарбыт эме ковид калбитер то бары билербит боло ковид бит анализин тимиге барта госуслуга битеркелер инегенен госуслуга көмөтүнөн бу медицинскай көмөнү лахынга күстак сүнкен олеберда хазбиддики хибилин брас корттарык бутун хеп справкалык бутун сеп результаттар бутун туту курду көчөргө турбаккын кумагыларгын балыгати беккен боллады оннук Онтон, конечно, бу маннак сүрдах күстәг олеме республика түттен көрүлөр Байсен Сергеевич таганы биһи министр Битлена Николаевна онна бу про министерството күстәхтик бары бирге кол баһан үлеләмит бу интернет барын онна сибәс бустыва коллерин кагыламит эти системалар бары теңге үшөйдүгүлөли туралар. Оннотон бараттон билерби боло бары үлеһи жаннар бу бастан келигеттон бил электронный больничный листен бар болбутади ол кайда онну гойда кайдак терди бакабын бихет яхпити кадда уча качыбын оловны дигенде билген онну вопрос уже кими хады вескабет электронный барта бара турар бета бериле турарда ону таханан оннук системалар элбен хеллер холбро бу оготоратогны свидетельство рождения дентера того кумахатанеме электронный лабыт холбро бигида эти барта бу цифровизация черчитинен болар эти игер конечно улахан бу цифровой контур ден цифровая зрелость ден эти барта күстәктик үлелир то барабилер бу курдук манна IT парка бит бия көмөлөр искусственный интеллект кален бия брастар битгер хүрдәк көмө болла тебе билер бу курдук бәбет олар бу сайбере дентериттени арияннар эти искусственный интеллект киллердилер он тут жакустяхты күлертин сагалата ону таханан атында искусственный интеллект бихеламмыт брастар бу семинар болду да бу семинар болонор ахар буппут бу брастар бутун өйрөттүбүт система кирбите вебеметтен бу искусственный интеллекттен олабетер бу брага сол бир интеллекттен болбата бу болланы кени бу браска түргенник баһарны ылары яркамылар. Олла бетер подсказка бер оксон холобра. Бу көстүбек калар буллар. Бу историяда бачча болар холобра. Оны кинаналисты хон бихяха көрдүрөр. Түргеттетер боллар. Түргеттетер холобра көстүбеккә өйгө кирбеккә калан калбыт информацияны оны бихяха экранга бараган бихитне түргенник баһарны ылар бетер камылар. Онны чарчетенен аны ханын болла бихяха единая система служба сопровождения пациентов тен улахан тохпар олар кинлер бу бихяха ырыктар бутын бартын маршрутизация көмөлөлөр колл-центр бар үлелерин бар билагет барганына мехуртара касап оннотон кинна БМП ден высокотехнологичная медицинская помощь ахар түргенник оңробут.
Сөп, Петр Владимирович Кален бейіға сәхіргәбіккер, бұз планы сәхіргәбіккер, олыс дәрің мақтал бұтын тердебет, оны да коллегалары тер, үліғатигер өсірдіктен түкістейдері бағарабын. Мақтал. Күнді көрәшілер бет, әтәңге болын көрсек қадері. Манан бері біттіміктілер.